Kupili smo kuću! Ljudi, pogodite ko ide u Bosnu. Dobro jutro narode, ili možda je vama i noć, ja ne znam kada ćete vi ovo da gledate, ali meni je uglavnom jutro, danas je utorak. Gdje mi je svjetlo, evo ga. Meni je danas utorak, upravo sam Danija ostavila u vrtiću, ja i Nela smo kod kuće, jer spremam se polako za Bosnu, kupili smo karte, da napokon. Dobila sam malo kritike kao gdje ćeš sada, a neki su rekli kao nema veze, nije to tako kao što se priča, međutim ja odo da vidim svojim očima. Ali, eto kako sam rekla, malo se pripremam, malo čistim, malo nešto radim, malo se krećem, pošto mi je ostalo još nekoliko dana samo da sve završim, pa sam tako dječji ormar raspremila, izvadila one male brojeve i kupila im one veće brojeve da imaju, pa sada meni ovdje stoji taj neki mali haus. Evo ovdje, tu je malo Neilina odjeća i malo Danijova odjeća. I ovo trebam sada vidim i da nađem neko rješenje šta ću sa ovim. Ili da dam nekom ili da prodam. Meni je najžalije zašto nemam nikome baš da dam kome treba. Ja bi to najviše volila da dam nekom kome treba. Međutim, ovdje toga nema toliko. Ili ja nikoga ne poznajem, ne znam. A kada uđete u moju garderobu, onda ovdje imamo neke poklone za brata, za bratovu djecu. Ovdje isto neke želice koje smo imali, tako. I ovo ću isto da spakujem, ne baš danas, ja imam nekoliko dana još, oprostite na novom hausu. I ovo isto trebam da spakujem, ali ne sada uskoro ću to da pakujem. Prvo će moja kuća očistiti prije nego što putujete. Jeste li vi ovako da morate kuću očistiti prije nego što putujete? Ja jesam. A moja Neila se igra. Imam u kuhinji još da pospremim neke stvari. Oprano suđe. Ovih dana isto trebam da operem sa ovom spravom stolice. Ovo sam uzela od Sekre. Ovo je nešto najbolje stvarno što postoji. Možete sve da perete sa njim, tako je dobar. Naravno kada imate malu djecu kao ja, onda vam stolice broje neke flekice tu i tako da ćemo mi da očistimo ove stolice sa onim. Ostao malo Neilin ormar, da malo sklonim onu odjeću koja je ona prerasla i da zamijenim s ovom novom što sam joj kupila. Međutim, imam još i svoju garderobu. Ja ono što radim jeste svaki između 4 do 6 mjeseci bacam one stvari koje ja uopšte nisam nosila u tokom tog periodu. Znači, ako nisam to nijednom obukla, ja se toga riješim. Zato što hoću da imam što manje, jer ja imam osjećaj, mene panika hvata kad vidim voliko odjeće. Meni je dosta stvarno da imam malo i onda ovdje imam još ove nekoliko latica, sve je to puno, znači, i mene baš ono fata nekad panika što imam toliko odjeće, iako se stvarno pokušavam da rješavam previše odjeće, da ja uopće to nemam i nekako uvijek opet imam. A kad kažem da bacam, nije bukvalno da bacam, nekad dam u Crveni križ, nekad poklonim nekom i nekad i bacam, nekad odnesem ono kao što znate u H&M pa zamijenim za kupone. Pa eto, morat ću nekad i ovo opet da složim tokom ove sedmice. Jutros baš onako sjedim i scrollam na Facebooku i uđem u ovu jednu mama grupe u Švedskoj.
I tamo one postavljaju pitanja kao šta je bio najbolji prank za muža koji ste vi imali. I pročitam jedan tako dobar prank koji sam ja mislila na Mirsnom ovom jednom što je on ima ovaj ekran za igrice da uradim. Međutim na njega ne mogu to da uradim zato što tu nemam YouTube. Tako da ću pokušati da ga prankam upravo sada na našem TV-u, a to je da se nađe na YouTube kao onaj broken screen i da ukucate i da pošaljete sliku partneru i da vidite kako će on reagovati. Pa odo ja da to uradim. Evo ga, samo da ja nađem na YouTube-u to i onda ću ja to uslikati i poslati da vidimo kako će da reaguje. Ja ne vjerujem da će mu, ako povjeruje u to, mislim da mu neće biti smiješno kao meni. Dobro, javim se dok ovo ukucam. Ima i razni, toliko ima da je to nevjerovatno. Čekaj, koji ću ja izgleda? Koji izgleda baš realan? Ovaj mi nekako izgleda realan, daj da vidimo. Ova izgleda jako dobar. Sad ću vam da slikam i da mu pošaljem, čekajte. Nejla, hoćeš ti mami pomoći da prepadnemo baba? Hoćeš li, Nejla? Nejla mi se počela dizati. Ok, idemo u napad. To je ta slika, sad ću da mu pošaljem sliku da vidimo da li će on. Oj. Čekaj, Nejla, tresu mi se ruke. Još i cive. Drži, Nejla, šta misliš? Hoće li vam se babo naljuti? Ja sam njemu napisala kao, ne, vidi šta se desilo. I ovaj smajlić što plače. I sada ću samo da pošaljem još sliku. Sad smo vidjeti što će biti. Nisam možda trebala napisati, ne, vidi šta se desilo. Pošto pretežno kad se nešto desi, ja njega odmah zovem i baš paničim. Aha, vidi sada. Dobro, još nije pročitao poruku, zato što radi, ne znam kad će. Ja sam se sva naježila. Da vidimo. Još me nazove, vidjet ćemo šta bude. Evo, poslao mi u poruku, piše kako je se to desilo. Pao je na pod. Sam mislila da će me nazvat. Možda on sumnja. Da on zaista ima vremena samo da se dopisuje kao kako si ga vratila? Pa lako, kako sam ga vratila. Uzela i stavila. Upalila ga opet. I nema slike, a ima zvuka. Ovo je već interesantno. On odgovara, ali vidi se gore prema lijevom ćošku da je nešto dofatilo. Kao onda ima znate, ona udarna tačka. I kaže, i ne može samo pasti. Fokus. Pa Dani se igrao loptom i udario i on pao na stol. Što da kažem? Jedno dijete, a sve moj Dani, nije Dani, izvini sine. A odgovara kao, ma hajde, nema veze, prijavit ćemo Folksamu pa ćemo makar nešto dobiti. To je naše osiguranje, pošto mi smo osigurani u kući kad se nešto desi. Mi imamo pravo da to prijavimo i onda dobijemo pare za to. Nije se ni malo naljutio. Ove žene su napisale kako su njihov muže baš bili ljuti. Važi. By the way, ovo je bio prank. Haha, baš smiješno. Eto, baš je smiješno ispalo. Eto. Mislila sam da će se gore naljuti, ali nije. Baš je dobar. Ali bolje bi bilo da sam mu poslala sliku od onog njegovog gdje on igra, tu bi se vjerovatno naljutio. Ali TV on svakako ne koristi, to više ja i Dani, tako da kao haj nema veze i ne treba mi. Evo napišem, ovo je bio prank, TV radi, pošaljem sliku i on haha. Eto, možda je bilo malo smiješno. Evo nešto mi piše, moj dragi mužić Pužić. Kaže, pretpostavljao sam jer ne bi ti slala poruku da se stvarno desilo. Da, on mene poznaje. Idem sada da Neilu uspavam, vidimo se kasnije. Upravo sam Neilu uspavala, tako da moram malo da šapćem. Ali moram da se bacim na posao. Sada ide Rerna.
Ja koristim za čišćenje rerne ovog. Voljela bi da nađem još nešto bolje, mislim ovo je efikativno, ali ako ima nešto bolje preporučite mi. Probala sam od sode bikarbone i od onog vinegera od jabuke, isto jer sam to našla bila na YouTube-u, ali međutim meni to ništa ne pomaže. Tako da je za sada ovaj vrh. Ušlo mi u grlo ovo kog sam špricala. Ovo ću ovako ostaviti sad jedno pola sata da odstoji i onda ću kasnije izvati ove galere, izribati i onda ću rernu. Ja ne znam jel da vi kažete rernu ili da vi kažete kutiju. Neko kaže kutiju, neko rernu, ja kažem rernu. Ova kafa od kokosa odlično miše, baš predobro miše. Ja inače se volim sa kokosom. Odlično. Savršeno. A dok ja ovdje pijem kafu, mislila sam da nešto jako lijepo s vama podijelim. A to je ovo. Malo sam ovdje umokrila, bile su mi ruke mokre. Ali, kupili smo kuću! Ovdje, znači to nije kuća kao kuća, ona velika kuća kako smo mi navikli, ovo je kuća u fazonu duplex, ja mislim da pravilno izgovaram na nešto duplex, međutim, na ovaj projekat, ovo je skroz novi projekat, znači on se još nije ni napravio, tu se prijavio preko 1000 naroda, međutim prave samo 21 duplex. Prodaja je bila u prošli ponedjeljak, tada smo morali da napišemo na papir 1, 2, 3 ili 4 koji od tih kuća mi želimo najrađe i koji je prvi poslo u 9 sati, ti prvi su dobili kuće da kupe, mislim nije gratis, jel? Mislim nije džabe, nego se i plati, ono kao dobili, nije, ali dobili da smiju da kupe te kuće. Ovako, u Švedskoj, kada se pravi ta nova gradnja, međutim, ovo što je nas privuklo baš sa ovom novogradnjom, pošto u našem gradu se toliko gradi i svašta smo gledali, ali nije nas ništa nakono privuklo. Tako da ovo nas je privuklo zato što je ovo prvo jedno jako lijepo unikatno mjesto gdje ste blizu grada, odnosno bit ćemo jako blizu grada, bit ćemo blizu onog parka i šume gdje se uvijek snimam i gdje vam uvijek govorim, evo ovdje je lijepo, prelijepo za djecu. Znači ovo mjesto je tako, će biti prelijepo, toliko će izgraditi, jako bude 20% od onog što oni kažu da će biti, to će biti nešto najljepše. To će biti kao grad u gradu. Tako da je, da vam ispričam. Znači u ponedjeljak je bio taj, ovdje se tu kaže kao sale start, to je bio na prodaja. Međutim, ako ili da želite da kupite ovu kuću, onda morate, kao što sam na početku rekla, morate biti prvi koji pošalju digitalno to koje kuće želite. Međutim, ukoliko pošaljete samo sekundu ili minutu prije 9, onda automatski ćete biti zadnji i nemate kao pravo, mislim, jako je mala mogućnost da možete da je kupite. I mi smo čekali bukvalno 9 sati. Ja sam preko maila slala, Mirsad je preko digital, preko kompjutera slao i to je bukvalno, mi smo bili među onim prvima, znači u 9 sati bung, mi smo odmah poslali i isti dan se znalo. Ja sam rekla Mirsadu taj dan, on je bio slobodan, to je bio ponedjeljak. Ja kažem, ajmo mi sa djecom u onaj park tamo, ja ne mogu da sjedim kući da razmišljam da li smo mi dobili, da li ne, jer baš ono nekako mi je bio stres. I mi smo otišli u park tamo, Dani se igru, kad meni zvoni telefon.
ja sam se počela 30 min, mi sad kaže pa javi se, rekao ja ne smijem da se javim. Kažu jesi ti budala kao javi se, rekao ja ne smijem. Ja sam baš, inače sam ja osoba koja smijem ovako onako, ali taj dan baš ono nešto nisam mogla. I on se javi i on samo tamo ono kao govori, ok, dobro. A ja ovako, ko je, što kaže, ko je? I on ono samo mrtav hlada. Ok. A ja vamo iza umirem, ja ono, jesmo dobili, ali nismo dobili. I ono tako ono jedno 10 minuta. Aha, ok, dobro, onda znamo, hvala. Hvala vam na pozivu. I ja ono, nismo dobili. Znači od decembra ovo ganjamo i nismo dobili. Kada on kaže, dobila si kuću broj 20. Rekao, šta? Šta si rekao? Kaže, dobila si kuću broj 20, joj! I meni je to toliko bilo, ne znam. Ne mogu da vam opišem kako sam se u tom trenutku osjećala, jer to je nešto što smo u decembra ganjali, a već je april skoro. Tako da smo bili upali među tim prvima i nam je zapala kuća broj 20. Ta kuća je prelijepa. I ono što je se nama svidjelo kako će izgledat, znači ovo je prvi put nešto što se pravi na ovaj fazon ovdje kod nas u gradu. Ovakav stil uopšte ne postoji, ovo je prvi put. Sad ću da vam pokažem. Će ovako izgledati. Znači ovdje živite vi i ovdje vam je onda komšija. Ovo sve će biti naše ovako. I ovdje imate malo livade i onda će ovdje biti još, ovdje posle vaše livade onda će tu biti kao šuma gdje djeca mogu da se igraju, baš prelijepo za djecu. Vidite ovdje, taka će ta šuma biti, znači odmah izađete i možete tu će biti tri korza, bit će teniski plac, bit će 2 škole, bit će 3 vrtića, bit će, evo ovdje vam je onaj park, to je odmah blizu gdje ja idem pretežno sa djecom, to je taj park sa životinjama, to je odmah blizu. Ovako će izgledat sa prednje strane, nećemo imati garažu, nego ćemo imati ovaj kao carport. Ovdje se ulazi i ovdje isto jedna još terasa, vidite, meni je to prelijepo. I ovdje odmah opet se vidi ovdje sa prijeda kako će se izgledati, znači ovdje uđete, ovdje imate kao terasu, ovdje imate ovaj kao neki, kao ostav, ne znam kako bi to nazvala, i onda ovdje sa strane ulazite. Ovo je stvarno, će biti nešto prelijepo. Sada, evo ovdje sad znači kako to izgleda. Mi smo je uzeli kuću sa 114 kvadratnih metara, ona ima 5 soba i ovdje je to sve ono šta ulazi u toj kući. Znači ovdje, evo ovo vam je sad što sam vidjela gdje će se ostaviti auto i onda ovdje mala terasa i ovdje se ulazi. Ovdje ulazite u hodnik, ovdje vam je odmah kao kuhinja, međutim šta je sa kuhinjom unikatno jeste da je ona se ne pravi na fazon kao ostali, da će biti kao sve ovo kuhinja, samo ovaj mali dio će biti kuhinja, vidjet ćemo da će meni to biti ok. Ovdje imate jedan veliki WC i onda ovdje će ono biti za paravana kao vešeraj, ovdje stepence za gore, ovdje ima ta jedna sobica i onda ovdje izlazite vani, ovdje vam je ta terasa i onda ovdje se nastavlja livada. Međutim, ovo je na gornjem spratu, tu su sobe, još jedan WC, ovdje je spavaća soba sa walk-in closet će biti, ovdje još jedna soba i ovdje što se u Švedskoj pravi jedan standard, to se zove kao all room, to će biti kao jedna posebna soba tipa dnevnog boravka, gdje će se isto moći sjediti i to tako, lijepo za djecu. Eto, to je to. I ono što se može da bira, to jeste da li hoćete kadu ili tuš, mi ćemo dole tuš i gore kadu uzeti. I što može još da se bira, da li želite kamin, on košta 7,5 eura da se ugradi, da to je ekstra na tu cijenu. I da li želite kontrast, kontrast vam je kao crna kuhinja, bijeli pod i tako, malo kao moderno, ili da li želite bež i bijelo, međutim ja sam više za bež i bijelo jer tu nikad neće izaći iz mode, a kontrast možda će biti moderno na 4-5 godina, onda će izaći, tako da smo mi uzeli, kako se zove, to kao bijelo i bež. Ovako izgleda pa kada i ovako će izgledati tuš. Jedva čekam.
Da, zaboravila sam reći da moramo čekati 1,5 godinu. Sada smo dali 5% od para koji se traže i onda sljedeći maj moramo dati ostale pare. I ne znam da li sam rekla, ali ponovit ću opet, možda nisam rekla, ja sam previše excited, u septembru sljedeće godine se, ako Bog da, selimo. I to je taj kamin. To ovdje, ovo neće svako uzeti, možda neko će, ja sam kontala, no mislim već kad uzimamo da uzimamo kako treba. I to je to mjesto kako će to izgledati na kraju. Ovdje smo mi. Eto, ovo se pravi, ovo se skroz novo naselje pravi. I eto, sad će 11:30, ja sam vam snimala kao ujutru šta mi to radimo, šta sam ja radila dok mi jedno dijete spava sada, a drugo je u vrtiću. Pa rekao, hajde da odjavim ovaj vlog, pa se vidimo u nekom drugom vlogu, zato što sada ja malo da odmorim. Ćao!